ko kagagawin na di ka di manambayang nasi ko kadaw doon na makasisingit ka sa di ka pagganag sa imo. Kagiyo impiran ng subandingan nagiya tigiran na niniba mga karibatan sa ikusambayan at ikutan to kumapiya. Anto na sabab. Kagi kusay na yung sa mga bala susimba, kusay subala sa kapamuasa, kusay subala sa giyong utakasumbayan. Ay po pagkanagtanong ko mga wasyat lalayon na sisambayan ka. Kanaglalayon na giyong utabala sa kasisaluka, kandiya kata, kapnay haji, ubid. Na basta at dimaswa so kito-kitian na api kada abelas o di na api kapia agyang utasimba na upun dimaswa na kapagadirat ano din terima Allah subhanahu wa ta'ala gitu ka pinabnam dari tanong sa masultan inuso Nabi sallallahu alaihi wasallam na tanimyan yan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim so kapag sa ilmu na paliugat ko man muslim. Nah, yung pag-isitan, ato na ipaliugat na maswa ka. Ay, paliugat na maswa ka, nasa dun sa paliugat na ka. Paliugat na ka susambayan, paliugat na maswa ka. Miya kalakita mo, minisampay sa miya kanisar sutamu ka, paliugat na maswa ka sukan dia kata. Kaya baligang ka, nakal ka muslim ka, paliugat na maswa ka suka pamuasa. Sulang uno katutumpukan ka na paliugat na maswa ka. Pengaruma ka, daka pemakawing kailangan namak masabot na kadaan na gusto makna na kadaan lagi ang kutamang ako kumano kapakabang sa malay. So katala, at abayan na ba piray niya kapilan yan matalak si darudupa yan tigira na okay, uli na desiran din na mau kisiran uli na kapakay maluluis siran tama ni manto. So giyan na ni kailangan na makasugur tanong sa kapuganan temo na unan tanong ni kakapakailanang na sini makadabang si kupakaisir. Ayat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta." Mata na susambayang na ini paliugat tertan wallah na matatandu sumang orasnya. Anto na sulimati mana waktu? Salatal fajr, salatal al-zuhur, salatal asr, salatal maghrib, salatal isya. Sumrano na subuh, luhur, asar gitu na asar sa bahasa Arab, maghrib, isya. So giyan na ni 5 waktu. Ikadua natin ko Allah wa aqimus salata wa atuz zakat kiyadak la ayat agyang kana wa aqimus sala wa aqimus salat guna na utusan palibetak raktano so kapakasundeng tanong sa 5 waktu. Okay na makalit sa na 5 waktu na mga sunnah sambayan. Sambayan nga tarawih sunnah. Sampai yang awitar susah na tigir na wajib. Oke na si marani kabarin na sunnah. Sampai yang duha sunnah. Sampai yang sa'id na miya kasupa-supa ka mga ulama tanong nagumnira fardu kifaya, nagumnira fardu aina, nagumnira sunnah. Salat ad-duha, salat yani sa mga rawatib laon na mga sunnah. Oke na supaliugat na tanding ka agina ni miya kalala ipag-isir ka. Ano na katiru Allah, katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Faman tarakaha udina fa in salahat salaha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi rawahu at-Tirmidzi. Ayat 3 na pagampanay at paghitungan ko mga amal tan naso sambayan. O maka apa susambayan ka miya apa sukadandan wa amal ka. O di maka pasusang bayangga miya fil mamuso kadandan ko amal ka. Inuso pagay si Ustad antunay ko kumano di mo masadip sumbayan. Anati ko po apa so puasanya ganis kanim sumbayan. Antunay ba di puasa niya? Ame ganis kanim sumbayan. So yun ni miya kada sumuguno. May pagisir ka no ino mga day antunay ko kumano di mo masadip sumbayan ana katun ka lagi dinan. O di na ana di mo masay mo di kasi may na magrib kagitutul. Nasi kulu rasar sebunat dirudin. Udi namas aarga niya so tarawih. Adigim kota sambayang pangapaliwatan. Nasusambay tarawih na sunnah. Ugi na dipsuming sa maghrib. Dipsuming sa luhur. Ugi na tingin na di mapalapasan sa tarawih. So gina ni kailangan nasa bundan manto na paliwat terbang manto na kinabarap tanong paliwat. Nah
Antunay takstano saging nga dito ni kasumbayan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam natingin na sallu kama raaitumuni usalli. Sembayang kanu sa lagi duka kile ni orang nakakasim ani orang nakapsembayang akan. Ino ayamnya pantul ko mga hadis natigir na mene ni Nabi sallallahu alaihi wasallam agi siwa ayan tomia keber Romeo kosongyu dudegir na. Kagi tigina sembayang kanu sa lagi duka kile ni orang sakap sembayang akan. Gina ni kailangan na sabut tano aso Quran na bususun na di makapulag. Oh, kaiman to naan na mga tawa ayran di panulon nako ano sa Quran na din basin belabutas sa hadis. At tama sa ayman to na ilan man inutan inukan makapugilan ka. Kana belag lang no pagilay sa Facebook na bani berati Katamang ko zakatul fitr na kinwestiyon ni rampan ini pakai sir. Paliw to di paliw ana 3 minita man mga tawa ya. Asimya karaya-raya si ko hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nakaitigran na dikilay sa Quran. Nanto na biso hadis udi usay no Quran. Nalagi daya tigu Allah wa aqimus salat dindegni su sambayan. Dindegni su sambayan. Anto naikyak na natan ko sambayan. Si ko mga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So gila ni pagani pamuntusan tan banyu pakam belaga su Quran abu su hadis. Kapedidikan nubu. Nah, siko mga karibatan yang bagi-bagi geng bandingan tanu anak karibatan sadapan kau mau sambayang dengan ngasembayang paganaya karibatan kana suding kakapi piai ko abdas anna di mamagabdas sarbu lagi dia naging kay Ramadan anna di magabdas di pumumugud na budi pengelaksai ana minitaman natigin to di magabdas lagi di Ramadan natigin di sabdas na pedun suka pamumugud suka pangilaksai kadenya nan begakan o Nabi sallallahu alaihi wasallam maging kanana kapamugud na kapangilaksa ega. Okay na yan sa hadis yan natigin na wabalik fit istinsyaq illa an takuna sa'iman taran unyo so kapangilak sa inun tasas ka na di ka di mamuasa so kung na baka di mamuasa na taran ano ka ila ka nga na huwag na mga kalungat dyan nasa nga ano ka lagi din mamunan na kapamumug sa na di su Ramadan na may kaknabat di mamuasa pamumug ka lang ang nakaw na o na lagi dia na bangun na nga teknika. Anam ini dula sunat tiga mi ada suka kapko akan kanam yuk itu. Nilai itu so taranunirun suka pangilaksai inun dasas sekali diga di memuasa. Kena berdipai Nabi sallallahu alaihi wasallam suka pamug na suka pangilaksai. Ain yang dipai na bang kataranun. So gila ni paganaya kalibatan. Nah, kedua si kodib ni kapagabdas na anamya aluy Nabi sallallahu alaihi wasallam matina wailun lil aqabi minan nar ana di magabdas ang mga sahabi na namili niyan na anada niyan ng kaabdas sisa lagi dia lagi dusalan na pitero yan na natiyan na sangat asiksa sisa gyang kuta mga buku-buku di na palwa ai ada kaabdas na nasiksa yan sisa neraka. Gitu ka pugim pilitan di piyako abdestan ogi nakna betan di magisraf kasakatan na tibuluga pakaan dan suinan mata gumana ebno ke paruna ya kapugim destan sagi nagiri po na makakuha ko na nakabingga na kabupampamu nakuha ko man na nakabingga man na kabupampamu yun ni mas mapya kapag abdesun udi nasi saking kota tangla udi nasi saking kota wani ba kabu yang kota no so Nabi sallallahu alaihi wasallam natiyana idza tawadda al-'abdu al-muslim wa al-mu'min faghassala wajhahu kharaja min wajhi kullu qati'atin nadhara ilayha bi'aynayhi ma'al ma'i rawahu Muslim ila akhir al-hadits. Tiyana amay kami agabdes so mu'min uli na so Muslim na ino na ba niya nabuntal yung piya-piya na sisagyang ko to akapug na binyanon na pagpamunot ko pagpamang aging ko to kadustaan yan kadustaan
o kaya pakailay umatannya sa dusa. So pagpagno to. So limang kamang muna pagpamangunot si sagyang kota pagpamanugaig sagyang kota mga kamarka. Taman si kuaing kamambu na lagid mangbuto. Kagigi di makan dusa lalayon, giyang kaya mga limatan daw, giyang kaya mga aitan. Mga aitan. Okay, na buto makanggugunan ako sa di ka pa kayo pakamanwalya. Kenapa makanggugunan ako sa di ka pa kayo manwalya? Kapay mapasarga magabdes na punwalya ka, dadlabong muskila. Okay, nasagyang kota masa kapag pangulugag yung kota aig, napapagno to lagi yung utama nga ito adusa tanong din yung mga ikadusa kagili nga pilang ka sa mga ikadusa na kaya pala nagmadoy miya ka na nakabista gibo kaya Facebook ka kau gagawin ng mimantay ka nun na di ka mimantay sa news lagi mo tali nga dimantayan at itiro-taro na bali kilay surat aurat yan matan guminiraw ka sa Facebook gibo kaya giraw nga miyan bisa tanong na di ka pagabdes na tento na ikapunas lagi nga na mga ito dusa tanong na ginanipagan na yo di nga pipian suabdes ka ikadua ipambagakyo so kasiwaka da siwaka mugida bugsa tanong na malay niya sunnah sigudatan mga sembayang tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaka inda kulli salatin o dia kemudian mapakapasangan o di kepasangan seumatan na isuguang kira na uman siran din sembayang na siwak siran lagi sertan na dagidag siwak kung kay kemamalay kaya nasi ko ay berarti sedang sa masjid pagkematan ko nga sa siwak kadi kadi siwak yang kuanyo suka siwak bau ka pagabdas siwak ka sunnah bau ka sembayang siwak ka sunnah bau ka mati sa Quran siwak ka sunnah bau ka sunca walenga siwak ka sunnah makanaw kalu kagawi siwak ka sunnah ini niyo madakal lami bebegtan amang sunnah kagia batang beda siwak ka Tiga ustaz apia sababay, oh apia sababay. Di benjali wala dan apa kan camdan ako gitu bisa ya. Oh, semua mama semua sa makasunga sa Saudi Arabia insyaallah rizki dan wallah sahaj wa umrah. Bemang ni ko Allah lagi lagi Ramadan. Nah, andi ni ba ay kusiran udi na sa mga kimo ni ramia makapia pe kimo no gina ide nga kana kayo watatagum saya. Masiwa ka. Nagito na miya makanan na bitang ko. Oh, so isa na no. Ubada na miya magumura ko mga tungan na inyo na tiga na ko nawid na mga sa siwak. Na yan paki kuan kau na kayo asiwak na arak. Bida-bida ka kelas. Dia na arak. Na gina ni pagi kuan nyo. Okay, katalo. At-tahawun fi satril aura. Pada karibatan seguda penkasugu sambayang ami babagat tano odina dimanggel bako mga tao na tigina diran di pelbul-buden suka pakilayo auratiran na adna mga mamaat na iti-t-shirt na taman sa pusod nanda ni karokoyan namin na kurikudiri odina susaryan niya asarwaryan na dinyan nakaing kalampip ya anda ni kaya rokoyan namin yang kau natunoto mata nabu di sini kita kena macam masjid. Lagi dengan napin ni nering tau di turun ibu pengo. Sepengini lagi seorang tio. Sepengini seorang tio. Ini kaya tahan nafsu mengkan nasi bulan tan madiki lagi sokori kutin. Nah, penuh bagi mutuan logi kayak begini. Oh, ya sabutan. Terus kan mampu mengabu bini nengkan nih. Benar ya. Di kan lima nambah napung ini semua ini yo. Isana nakwa. Nah. Okay, segitan. Isa pa nakaribatan nadikang gagaan na sumong sama kita. Di keketedatang. Anda ni kakamateron na may keketedatang di nabuto mapi. Apia kamiauri, tomo miauri ka detak na amukarnang ka detak na sulawas ka. Adi giyong kutas sumil ka sambayang na yang makalakay ka ginawa. Yes ngatok nangirong nah di kapan perabat ya sa bismillah
Nah ini managi ngatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun wa atuha wa antum tamshuna wa alaikumus sakinah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Anda nikah kamati sisa yang kota sambayang. Nah di kanu rusung apa kanu diinjegin dan emang aina semna sa'i. Aya sa'ina magana kalana kau. Aya mana sa'ina so magana kalana kau. Nabani saya pen pitero kapal lagi. Na serta na kenapa mata magana kalana kau kapal lagi. Oh kuritan. Tiga nasung kanu ko sampai ngaskan na pulana kau kan wa alaikum as-sakinah. Nah sebab sungyun na tiga na kailangan na detak karena sulawasyo. Akan na bagyong mutuang bamiyak agenggan kapara makatakbir kanu nas utak ka na muunod sa giyong kota sambayang. Kaba pipiray pumiyak birang. Lagi din bisa sa para giyong mutuang ibaratian makruh. Uba piyo pagkatititikan na di kami sambayang. Ngayon ito, so otak ka nanda matatag. So pamikiran ka nanda matatag. Si usang mayang, si ko ka pagkatitika, amay ka. Sa magiro ka siya, sa magiro ka siya. Pagkasunga sa ig. Sunga din sa ig. Apya kaya mata. Adi siya kaya mo, tuwag siya, yung pun madiskret siya namin itaman. Oh, miyawan na yung apya pan si ikumasa. Pagkagutam tango, mini dengar katang so panganangkan. Nayar ko Nabi ay katurong Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigina kanan yuda no to naukan busung ko sambayang kadigyan ko ta sumya ako sambayang na magugutugot mga na mapipigir ka na sa ulwat tilapia Allahu akbar yang paniwanan so inang ka na no na gina ni mga dalayon na ino kauan mo pedun na amay insyaallah. Si tanong mantigyan sa giyang koto karibatan si ikong paganay na katakbir. Ada na din niyang piya-piyan so kaptakbir na paganay. Ada nararangan niya sa imam. O di makapasad sa imam ako merawa. Allahu Akbar. Nawag mong takbir. Naila niman sima-sima niyo sa masjid. Ano ni kaya girawa kay imam Allahu Akbar. Nanipurian mong suliman Allahu Akbar. Nasiko na penuto nasukap niat tanu nak kena betanu belapiatan salakop nakap kebersong usalli salat tadur ingin katau nu maka atud lagi di laila puasa semua lukstan dan siran Allah nawaitu sama maghdin an ada iqad di syahri ramadan sanatan lillahi ta'ala tiku biya ribet sumana ni kada maka atud piya Nelenyo sokap peniat na sibuk kupuso. Anda nikatin ke kusem sampai nanti ke peniat tenaga nafsembayang aku. Sapat kata-kata dura swaswatang Allah. Gina, ya pasal. Di nggak buka pasangnya gini orang. Apa pengira kena nawa itu salah tadur nanti kudinga mau bersama ini tamat. Yang kaniyo so isana nakaribatan kenapa kinanglan ubab kilapiat aging kutuan niat tanurong ay sembeng ako sa subuh swaswatang ko Allah ya katiko dua karakat swaswatang ko Allah wana imam ka imunot ako sa imam swaswatang ko Allah ya pasan oh nah kenapa tinggi yang kailangan ubab ngiraw ka nawaitu an usalli as-salata kada Hada lam yaf'aluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wala sahabat. Kenapa anan tinggi pinggel bako Nabi sallallahu alaihi wasallam nagukna bapinggel bako mga sahabat. Tigo Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala an-niyyatu mahalluha al-qalb biittifaqil ulama. Sunniat na ayadar paiyan na supuso na ginakiyong pungananan si mga ulama. Sunniat na ayadar paiyan na supuso na ginatiyan na kiyong bungan ng mga ulama. Ikadua, dinian tinggian ipuru sumber aliman yang girap takbir. Nantunay kapuru salima. Qala Ibnu Umar, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibayhi. Rawahu Muslim. Nantunay kapuru salima. Ano na.
Saya satangina odina saging kaya wag ada na muskilah. Saya odina salo kira de na besar muskilah. Tangina kana bau ni peneget kana mi ada kenal. Oh, nanti ku ke si ko ni apa no. Isa dua telo lang nang koriko. Kenapa? Allahu Akbar. Yang kata no. Yang kedua nak kenapa pernah berbekara semua kamar. Allahu Akbar. Ane silu nena, nama luga tutut. Timur. Allahu Akbar. Kenapa pun pakai dingin aja ya? Allahu Akbar. Amna kira sami Allahu liman. Tiga dulu tuh. Sami Allahu liman hamidah. Lagi dulu tuh. Apa ni oh? Siabutan waktu. Iya ya. Orina iya ya. Asalo. Orina sabaga. Langun nanan korek sadad nabesan muskilah. Nah. Watano so gira ko nak kelipatan naging kan nakip purung kulima betabula burung ko takbiratul ihram. Anda tadi pur sulima nakuna temangan ko. Singko pagam naida nakasuga usamba yang takbir ka Allahu Akbar naik puru ka. Ikadua na umang kaden romoko naik puru ka sulimang ka. Oh, basta proko kana Allahu Akbar. Ya kata no. Nah bas anggiro ka mana sami Allahu liman hamida naik puru manso lima. Nah ada mani puru, liu sagyang na roko, dia nakapuru punsa roko, siku takbira tu ihram pagan-paganay, siku ikat lo karakaat, ande nikatin deke ko ikat lo karakaat, mitahiyat kanu ko ikat dua, namanya katin degetan sa ikat lo karakaat na Allahu Akbar, so ikat dua karakaat dingkong dan purun, so ikapat karakaat dingkong dan purun, ya sabutan. Bunga sa sujud, tapi negesikan dua rakaat Allahu Akbar dengan purun. Nah, so anda ni apakah maka miyakontun ka sa pagana tahiyat, na tineg ka na purun na sulimangka Allahu Akbar. Na upat ka rakaat luhur, na may katineg ka sa ikapat na dengan purun sulimangka. So sama nito na takbiratul ihram so pagang-paganay, so karoko, so katindig tanong pun sa roko sami Allahu liman hamidah lagi dia mamna so ikatelo karakaat katindig tanong na dinan na ipurutan so limatan ya kawa isabutanan nah isa na karibatan sinaro masih sagyang kota masa dan akat titindig tanong ako na karibatan tigian na susabaad na din yang betian so Fatihah. Nah ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab rawahu Bukhari wa Muslim. Seiku mangamasul na sambayang na berkata berkatan sulagam. Na kailangan sigurado ang pagkabat niya kang sa Fatiha. Ayat kaya supa-supa ka no mga ulamatan na sisagyang kota masa ibaratnya na supagan na dua karakaat ko maghrib. Napakatatanong no imam subati yang sa Fatiha na seteruskan yan batiran niya katiyo ko po to o da makatiyo ko pa susakan na ayar kakno na tumwa bati ang kaso Fatiha kami ang kasulat ta niya ko ano salatal fajr mati ang imam nah tumwa bati ang kamang Fatiha kami yang asiguran tanong kami yang maperdaging yang katero o Nabi sallallahu alaihi wasallam sambayang uskan yang utu ada makabati sa Fatiha nanti ko sada to na kamati ako kepakai telo sepuntal yan kepakai una anak kamu imam kepakai rarangan makasih buben buginawang ka kepakai mapasad amin nabuka bukman batia yang kau tanu kaki kena berkailangan boba kau naan tanu imam bukateru semangat teru usama yang lagi dia tu at-tahiyatu nadi di tahiyat so imam nangas kanana nya apa saja tahiyat
Yang kota so kepakaya Allahu Akbar maka batiaskan yan nana kepakaya miyaw nakad matias sa Fatihah nak matiaskan yan din kepakaya mana mauman magiro kata bisa benar alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim kepakaya itu kepakaya mana ma pasal waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya watano nanti ko sa dato ni keswa ay wini sakbiana inna a'tainakal kautsar nasyamu mi tamangku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wasujud ubinga pelakayan na uno takaundan o perokwa lagi-lagi ko tamya uriya ay ngeki apa kasuja masjid Allahu Akbar namanya batiangan atama sa maliki yaumiddin nasrumi ko sekalian narukukan ati mdang apa pasan na ngiro sir na sami Allahu liman hamidah na batiangan sa Fatihah ono takaundan kagi emia ka transpertan yang watano na insyaallah namin itung nutu sa isa kalaka anden ni karotang kasih sagyong kutwa ruko namin ni raw tutu sa isa ka rakaat. Ya sabutan. Nah. Isa pan naging kutwa kabati sa tanto mageun. Adna mga kabati malumbat anak katetangkan anak mageun. Ugidna so kabati mageun akna benian mapepekada sumangaku kumanu tajwid da muskilah. Nah, mengadili kekuatan. Nah, sumaga anak abatia apa kena sutajwid. Nah tapi anak ada nak kena kita. Ya. Anak kena kita amas kita. Adik kudu sebutan. Alhamdulillah awal dolin amin. Nah, Saudi kata tadi kamu sampai sebuka. Dia nak poyang dia sambayang. Ini mati dulu tu sambayang. Agi mutakan mana jamnya wala dolin amin Allahu Akbar atik la ilaha illallah ia bisu-bisu dan sambayang nyakan di liga 2 nah ayatnya dari Allah sa-Quran warattilil qur'ana tartila berarti anu biasa Quran berarti anu biasa Quran anu abin bisa dibui. Iya kan? Bismillah. Oke. Yang watano sokna batan tua magaan suka pembetiatan. Lagi dia mampu pada penakari batan sanse komas saat tindu tano na adun ati na isina mati kabatya si imam nafsir ini yang seurasan. Ya titis imam. Begala social media dalam informasi menjauhi tanpa begala social media. Nah dia nana atuna ay di kepakai kailan iman nakaterunin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantahiyan aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi shalah aw la tukhtafanna absaruhum. Genep kenusiran untuk apa kita wa masiran simbing na ipupuluin na matairan sa langit. Udirang kabaya udi tigyan na udi dumada supangilele kira. Ya kuan ini sakepay sa nung namori na di ka rumakanong sabog sa gyud paparangayan ka. Subas tadi tapi sembeng ato na ipugilay dano. Susudu dan tano. Oke na gira mas aditan deteng kiat ato na ipugilay na ka. Sutin dulu ka. Ya sabutan. So sikut sampai yang tano, naik pergilain tano diri cuna so sujud dan tano. Mungkin nasi kumas adikan tiga tahiyat naik tano pergilain so dulu tano. Yang tano, oh nah. So di kanu bilang aku, kaki lagi itu kado tu saada tu, kamu boleh pagi berat sirah tano, na ada tu minyak kada dah, na bengini nari itu, mabe biar di. Maka pangali beberapa, naik nusu Allah walillahi masalul a'la. Isam nakaribatan tigian nasib masih koroko natigian na amai ka dikapetek na koroko atau nekapetek na ay tek na langun sulawas ka makam bakam pipi
Allahu Akbar. Mimbakan piep-piep. Mimbakan piep-piep. Aku ada menafki data lagi dulu mana anggar rumah rokok lagi di kan rokok ya. Ini tak bersudinya ke. Kailangan nama istri tano pamak warna imba tu kun naliun dulu. Yang kata no warna imba tu kuli ko dengan naliun kulu. Yang moto anak konan ada mana pokok-pokok ni naliun tiku sami do man tu karoko. Yang warnio na so inang ganio agian kana nakapur polio. Kailan yo agian kota mama Adini yang piya sesambayangnya na ayah buat pitirun Nabi sallallahu alaihi wasallam natina irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Ay mending ang atigyan kasi kasimbayang ada kamatan ada ka mga sumbayang. So piya iso mga sambayang yun. Tigyan na summarka hatta tatma'inna raki'an. Tigyan na ruko ka sa tama sa tekna ka piya ko karuruko ka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a sawwa dhahrahu. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na igra rumio ko na pantag niyan pipi ya. Uri na pakati uri niyan pipi suri ko dia. Inun tapo yang utaba mapapokos suri ko teno kami alukstan uri na ngano sana. Teno ba na imito ba? Nah, ada mana karibatan? Sisagin kay andini ba kasus sujud nakata di madagul nosto pira ianggota sujudan naona pira ianggota sujud talo 6 pito 8 pito eno ga pito lain waging hadisu umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumi. Tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini suruh kena sumujud aku saking kepitu anggota. Ala jabhati wa asyara bi yadihi ila anfihi. Tigena si ko beneng na ini raksinun songirong. Yang wani ini turu ya songirong. Susama nutu nabi tanulung nus nala patalirun dukti piau. Ya watano lapatan irun pipi ya. Tiada mana itu man. Oh, kesabutan so kailangan na malalapat yung pipi ya. Benang aku ngirong. Kasi kung mga watakan wadikan di semung sa masjid na sumusurungan sa dito susurong niya sa likod. Kailangan na dapat pipi ya. Isa na no, isa. 2 3 4 so sialam 5 susabal alab suma susabal ai na so mga kemeron suma susabal ai gitu tiap pitong yan yang kata isa 2 3 4 5 sababa 6 pitong. So kenapa pada sujud so seko kalau sujud ini sekonya Gi susah ada mengabai nanti kita na anak bidan sampai aku mama aku subuh bidan banyak bidan. Dah banyak bidan. Kasus apa ada beberapa nama yang sujud sirana ini betadiran pipi ani merah tiran apa lagi ke surung sakit. Bani na di sini na susurung mana di masuk ya dah. Nda ogegegang kayang nakaswirka. Kaya miya sa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam na usurong nakasu mga popote akababaan aging kaya baru kan Nabi na kesurong ka akinay gasubaya ibtayhi ya katanon to so piyagi pananggilaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ubatan kisujud aging kaya 5 tanong tigena ya'tadilu fis sujud pakatiulinan niyo sujud niyo wala yabsud ahadukum dira'aihi bastal kalb ditiyan untuk membeterapir pia wisarkan so baru kanian salagi lo kabeteraw no aso so sama no tunapia kay berat kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam salagi lo bubur ko aso antay misum dengan ini betadu kay nah ini manggiram untuk cuaca supaya betadi na ya so kailangan na gibu nami poporo sosiko yang kata no ya sabutanan. Nah ada pernah di skanian pendua sisagin kota masa kasus sujud dia
Ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a, rawahu Muslim. Tigina ayam marania masa suuri pansi pukatna nian ayamnya karani raniruna masa nasi kumasa akasus sujudian napakan daklania so doa nyeron so mures kasama ngababa doa ya supaya mangauna mainu kepakai bahasa Marana o bahasa Arab bahasa tuna bahasa anak gumin romia pakai suapian tuna bahasa tak kena beti dan nya hadis ugina ayat rekomendasi sunnah kanu ayah-ayah kakanu nudi nawasiat takarkan nak mures kanu sama ngabu doa udi gamatang besar kapan dia dimin doa ay berarti memangkan sumujud rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar man budana ni mures kay kung wa tatanggap kerutan wa qina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar namanya paruling ngasulang no kamapia oke na isa tem dunia rono ada masa ayah budinya dikan dua anak ketuna di semeng ini yang budikan dua nasi kumuri puria sujud dia kenapa begitu anak kini ini lagi di semeng nak mereka solat sujud nama titir di kailangan nama lagi cakati supaya kau tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa di semeng Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kumuri puria sujud dia nama titi kenapa oke, na panggap lagi dia masuk hatinya. O pendua ka komurin, dua ka papagan ika, dua ika, lo ika, pat ika, lima ika, enam ika, pito ika, walo, baru. Oh my, kapakain dua ko. Yang watano kan makap lagi sukat tinian. Karena bagi yang tamuri pore sujud na ruang di doa. Oke, nanti kan doa kaya bubatian kau na subhana rabbiyal a'la da muskilaun. Korek itu sampeyan. Oke, natiktan wa isa kap keribatan na kelipatan tanu sudi tanong dikan doa agitu ita tari-tari mano. So doa ni Korea no sampai ngadi bana. Adi dan kegenekan, ini kegenekan lagi yang kayak maka pesadan semeng dari Pura Suliman yang lagi dia. Mas maka atu dasi ko sujud narukang di dua. Kayak gitu dikan dua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang watano. Nah, isabna karibatan si ku jamaah. Mesemeng tan sa jamaah ka bending matu langon ditirau sama situ. Anda ditirau sama situ. Mga bubaya atau cuma makor beri sama situ. Sopan nasawa dayo. Lain dan dirang pakal berpengaruh sapiran beta gula burung sumang bayi. Antonai beta di benda mengabai beli cuma para madari. Miau naruju para madari. Di ayat ikat na puro dan pas masjid saja miau no. Yang wanyo, so dia ni kau namanya, dia kau ngasih perut jadi pengujian sama masih nanti kau mereka makan kamatan aku beli. Yang wanyo, nasi mengapa dengan anda dikir kau, dikir dikusua sama si anda dikir kau, adi ni apa kau mah? Nasiran ni kita benar bodan pak, so ini kau nasi manga masgitiu, manga masgitiu manga para madari sama masgit. Yang wanyo, nah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam natiyana sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamatis salat. Perpenganan semua saapio agi suka pakapar mengapo saap na perdanan si ikuan ini ba ay ibdin musambaya. So Nabi sallallahu alaihi wasallam narami girakuan ku sa lagi dukayo apa istrinya sira istri kanudi. Nah serta namanya kan lebih dekat anak gue di siman tuh. Gue nasi gue masanya ada kasih saya di share tuh. Nah gue gila orang gue sakayo tiga di street kan. Nah ini yang masih kat besar. Nah ini yang masih kat lo. Nah serta ini kan kalau mama tahu. Yang mana tuh nak perang kan. Yang wanyo. Lain nago atau apa? Nah di share rumah gue bayi betah budak burung sebaik. Para madari lagi itu bunda bakal napik. Pagi mama anak kaum mengumui kaki para madadian atau tenang. Oh dinamiakan memaknaskan supaya madadikan nanti benderang nebu kaki mana mengkapai para madadian. Kenapa?
Oh, kailangan na magubay-ubay ka no. Adigyan ko tas ka no mga bay. Kaya nung sekali mapupuntir yang kaki isma mama nasabot na ini. Karena lain maminisumay sa masjid. Nasa ka no. Anda ni kakita kabir Allahu Akbar naman ka no kumikya. At tigil para na makasusul. Uwi na may kaidwa ka rakat. Namiyaki pa sa ka. Nagkumina na siya sa kataw. Nagkumina na siya sa kataw. May lain so karibatan yung mga bay. So di ka taro itong susambeng tano. Amay ka lagi din ni kasambeng yun. So kailangan nadigan lima ka pa magubay-ubay. Ubay pa ubay ka sa ubay kailangan. Ang iso pa na pero iso man sa unan, basta siya pagawa ko para madudi. Di siya naman pagawa. Nasa kayo ubay. Importante na kenapa kami nanapik sa tambaro, ubay ka sa loob. Sika nung pagpag-ubay sa loob, ang nagpiti mo sa loob ka. Ya sabutan. Isab na karibatan na pagpagunaan niran so imamiran. Aya lalay yung napikilang nakapagpulunay tanong ko imam nasi ko pagganay takbir Allahu Akbar nabangay nun anay riyan na ka Allahu Akbar taman sa 50 keterono dina takbir na buka takbir sami Allahu liman dabno tumakatin bipes imam na pangirawan mo kapa kayo pa mga balin pagi na video ni sudin dia semua laksi imam kalitan limi perangasu imam nasaktan na ertan na tunduk su imam kena batano berenganan kena batano pan pagunaan nah ini naman naging hadis ami adoin ama yakhshal ladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin badi kelaka tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam maging kotwa pagi puru yana ulunian sadap mi puru imam seulunian abadui warna seulunian salungan namauria ulu himar. So mga giro sami Allahu liman hamidah nagung kamu purun aulung ka ya sabutan nambah ada ni kamu giro na sami Allahu liman hamidah narongan niyo matang amanda tulis ya Allah so kailangan na kapanan gidaanan kailangan na kapanan gidaanan nah pada benar karibatan si mana si Korea nu sampai yang nak nagetun tanwa diden begekal Allahu Akbar sekali ni gunung nak menjadi sekali ni gunung nasa liu ini kau namanya katigeras miau dong nak cari deden begekal Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ni yang belaga suadka astaghfirullah 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 ayat nama pia nama lupa katan suadkatan kagian adi magedkar adi kepungat sungaria nah dan ame dalam neh misumpit misumpatan agi pergi denang lagi semyang adiran nah pangalim dah semyang asisi matam anna din begedkar anna din betiasa ayatul kursi abadi ayami alirun sahadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nasadin sabatiannya so ayatul kursi kurian sambayangnya na parano na ayamu paglatan aku suka pakasudi da surga na matay kawo wafat nala di ketun na kuwan nanto na ipagana ke kuwan ya papia su cellphone ya ada su cellphone do ko mangalip na kaki pasadar kau dan soal karka gina ni ka kebinasai gina ni ka kesulke gina ni ka kubay marata o dina su syaitan na inutan mamusa syaitanan kurang soal karta kurang so azkartan nah isam na karibatan naging muntaka besaw kagi analisem bayang akamad punah akamad Allahu Akbar ilain ko semangat dito amaya sima-sima ni mga anak sunat nam kailangan na mabukar sungari kanil maneka keber sana sa suratul Fatihah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim taman sangat salah assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah tu nak kira begedkarpan lain yang begedkarpan nagi boleh manini koko tolong ada menggeri sejak kamis nak pergi do ceso pas bini mama biar ano nak pergi sekitik itu lah bini ka apa-apa itu ada gitu tu apa pergi sekitik kere na siapa bisa nafsi ngana pengiru ceso liman ya anak tiga tu nama ngali tu apa gedkar so di itu hitung sakabetia kailangan kebetiatan
subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kenapa? Ini memang kita nggak cobain kan? Ibu itu nak mengada itu. So kailangan nak kaimpidan tano pipeso sampai yang tano. Nah, si tano pakaurian isaging yang makatero mga salafas salih na yun kung ba't napakaisiyo naroon yung badan na buwan plutan o sumpat yun. Inna ahamma umurikum indi as-salah faman hafidhaha hafidha dinahu wa man dayya'aha fahuwa lima siwaha adya'. Tiga na ayat tiga na miya kalalay beli importante siir kano na susambayan yun. Sadang sama siapa yang susambayan yan namanya siapa yang so agaman yan. Sademan seandainya ba indaray nunian susambayan yan na susala koruna mas kidaray nunian. Pamrak sudi memuasa di sembahyang penutup muka asyik itu. Ngayon itu siap niya so puasannya namas mana siap niya so sambayan. Kagina ni ulo o dina ina o mga simbatano siku Allah subhanahu wa ta'ala. Gina ni ikadua rukuno agama tano agama Islam. Si Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na yakatiriyan man sarrahu an yalqa Allah gadan musliman falyuhafid ala haula'i salawat haitsu yunada bihin rawahu Muslim. Digin rasan sa kabayaian amitu na iya sokanan yan siku kepitaanon o di na umawapaskan yan aya kabayayan naskan yan na muslim na tigi na siapan yan so sambayang yan agyuti beteluro na sembayang ka ini man gila di pagbangan atau naman na hayya ala salat oh wanu saya kasembayang tano oh ngayon makay kanu sembayang gitu mana hayya ala salat hayya ala salat hayya 'alal falah. Ang kunay man nagmunta falah. Oh wano saya ko katagumpiya. Wano saya ko katagumpiya. Ira subo na sumbaton. As-salatu khairum minan naum. At kunay man to susambayang na mas mapi adi sotorog. Nagis ka na iningo na akong tung na yan di sambayang. Geglit subetat din. So isa na tong dentano sa panginta ko Allah. Kaya sabutan naging ka na mga bar ang mga karibatan siku sambayang sa paganan tano agim ko tao kito ke agim ko tuwa sambayang tano siku mga waktu niyan siku oras yan siku mga rukun yan sa mga padiugat yan sa mga sunan yan rami kadang penakyaw nutang kwa imam inu di masjid semini so imam matao mga di sumujud sa sujuda sahawi yun matao anay imam makyaw nutanakan na pungiraw subhanallah. Ana dengar di bulu tumitin na tumitin na itu namanya kasyukra. Sopan na tumitin na sopan na datin de ati gua miya gisarau. Ada menasumya dalam dan jama kaisa nanti ira na kuan aku tigila ngasunna buni ati ko na pesunda. Kailangan nama kasujud dan sujuda sahawi igiramnya libatan. Nah ini memang nasemang baik udah ada tuh. Nah, udah upah. Mari baca imam natika Odina subuh yang watano iramnya dibaca imam nama kanong iro subhanallah situ si kumang datu yang wanyo so iramnya dibaca imam iwala itu na Odina nas ano mo ikat ka mo ni tak ana lo mi tak ana tikramnya dibaca eno kay kailangan na di maseminiso mga imam tan mambu karena suwadi sujud jasawi ila nyari baca balasangan Allah subhanahu wa ta'ala gin kaya kaya mama magin betan saging kaya sentano saging kaya mga pagkakali betan sambil mga pakaisiw na nakatan mo insyaAllah hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asuknya masuk sige pagi sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah balasan Allah subhanahu wa ta'ala gaya Syekh Tan wa ta'atati antanu si kuliah balui ini begini naktan mga da'wan ku agama tan wa agama Islam. Yan utong Syekh na minipasa saya
Paisa Ustaz Igila sumben tasawif tersiku tarawih kaayannya tahun na marangan din so imam imo ko pakaya sumben ako sa tahajud. Oke. Ayamnya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin atau qiyamul lailatin. Sadar sembahyang apa dia su imam. Tama sakya pangpasadu imam. Siraketan na ayar ketan na anda dengan pakasuming sa tarawih na dini lega kami bagi disiram sesame sa witar. Nah ini masuk kokuman usame nga witar ana sig mga ulamatan lagi sige ingana al Hanafiyah mazhab al Hanafiyah na air kirang witar na wajib. Nasi kadang lang mga ulama na tigir na sunnah muakkada sunnah amia sigu lagi. Yang kata noto, so gini kata rilang, so sakatano man, nanda ni kapag basa tarawih ini kira salat witir tu siapa, ya tu. Tama samia di pengulamatan wa diterima so saksi di sembeng sawitar. Berarti na hukum tadi man tu, antai pakap saksi lagi ya, jika di sembeng sawitar di terima so saksi kah, pagi pidetan suka hukum letang. So dini umbagang sawitar na misalnya ako sawitar pada ka imam alhamdulillah ato na ibalasyan lagi dumya kasum yang ako sa tandayo kagagawi dan yung manuto tulot-tulo karakat at tigil na kanadang mga tigil ustad miya ka nawa kaulang kagawi kapakaya sumya ako sa tahajud uway kapakaya sumya ako sa tahajud di ka badang sumbang purma sawitar kami apa sa la witrani fi layla da tigil na witar adu siko kagagawi nya kata no wallahu a'lam. Atau sampai sana. Soal Anda pilih sana? Awal. Anda. Nonton. Ante. Napaisa naman ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung kapakaisagan natin na anak niya si Martin. Hirap sabihin natin sa Juma na tulad sa tutubot tahiyatol masajid. Na nagpilihan mo na parang bisas kanyan namisubay sa sunnah tunod to karibatan mo to Gemata. umiyamat kanyan na ito kung sa ginaka atau manisan nakatawan niya so Kamu yang tiktok buat dari dia. tak begitu din namanya si Manggula mata ko na mapipigilan na buto yung riban. Yung kita garawan-garawan, di ba lima? Oh, nah. Suka pag bang ako suka kamat nasi ko mga dato. Minsan kaya supa-supakaan igira manutuan na jemaah ba ino ka pa ay kamat siran. So ayat karang naden nakakamat dan nakapagbang si ko mga bay. Na aya panubataram bisa subabay na tumwadi din. So mga mama nakapakayanan ng absaman labas sa kanong busawan na hidaan na muskilaw. Okay na subabay na di. Tayo so aging na tahiyatul masjid na agiyam yalo niya nung buging na tahiyatul masjid. Na isa niya karibatan sa badran wala dengan sudi sa masjid na yung tudo. Di ka na pagod tudo? Oh, di ka pa kayso? Kau tudo. Taman sa di ka na mga suming sa dua karakan. Idada kalahad umum masjid fala yajlis hatta yarka rakataini. Tiga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira miya kasulsu isarkan sa masjid na di pasing paguntut taman sa di makasembing sa dua rakaat. Apia di mangut ba sa imam? Imam aja matog sumayon sa masjid sila kanor na mga bay lagi din na sa mga mama. Apia di mangut ba sa imam na suming gaden sa dua rakaat. Miya kaysa na di mangut ba sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam niya ko mama paguntut diri tigi na miya suming gaden sa dua rakaat. Tigi na tinuk na suming ka. Gitu na masad na diskana di mangut ba. So di kan pendiri cumutun. Inun tahu bahwa miauman yu na disyan na ayun tahiyatul masjid na susambayang. O di nagkapakai sunyat yun nagpakaisa-isa ni baratian na miyaw makanurwa subuh na nada mukamatin na sumayang sa sunat al-fajr nagkapakai-pakaisa na sunyat ka tahiyatul masjid ako sunat al-fajr sumayang ako sa sunat al-fajr ayat tahiyat akan mau tahiyatul masjid sa dua rakaat sesuatu yang namanya ati puto.
Ya watano, so important na ditano pa diri sumuntod, igira sumuntod sa masjid. Ana lima maghala ka sa masjid, di ka nuk diri sumuntod, sumiyan ang sa 2 rakaat. Apian doon na masjid, apian doon na oras, apian doon na mas. Oh. O sa wala nada tahiyatul masjid, kaya man tahiyatul masjid na semang sa masjid. Ayam ibibida semang yang sa masjid lagi kaya Masjidil Haram sa Ka'bah. Ayat tahiyatul masjid na katawaf. Ano ning apa ko mga na tawaf ka sa mga pito. Gito tahiyatul masjid sa Kaaba. Ya watano wallahu a'lam. Ustaz, jika dua pakai itu kabaya taam semenda tawid ya ugi nasu imam namanya bitir itu nama biar sultan. Itu namanya bitir. Kabaya tam teh juta nakagi su imam namanya bitir itu nama biar sultan. Naon ta kaum din. Sa kamu juga juga aska butuh. Oh, unut tekon. Kan ka makasuka na sa lagi dunya sumeka tandayo ka gagawi. Kami kami ano natikan alhamdulillah lagi daw kami sumeng sa tandayo ka gagawi. Lagi daw kung nadigap na kan kay niya kan alas 4 dapat mga tinda ni tamang kulang bisa kami. Oh, wallahu a'lam. Ustaz, dahil dua dikira bilang bukan na ayah yun tiap kano dari pagbangan maminum tasa udi na tunakman o tiap kano na tiap pagbangan dari benar tadi. Okay, sarap to kaniyat tanong ko kagagawi. Dapat na umangwa na maniyat tanong dulu before apakatulog mapitan na pumuasa ko. So sama no to na Allahu Akbar Allah si Rasul mangga. Sa limanga na nusui kinanglan ka may inom mangga sa maga. Ugin na di nga paparuman yung kuman gawin natin. Tikinan niyo ng subang. Yang kung yung kita kinanglan ka na, inom mga. Oh. Berada ka makainom sa bulong. Allah sa bulong. Galing. Yang kung yung ugin na di nga di paparuman yung pamamon natin ka na yung ano. Ada cerah pagbang. Na begitu kisahnya. Yang kung yung okay na umya kano kanakia pagbangan na salamya kanyat ko kagzoy panarus na kan insyaallah. Pinus to na na berkam lagi dengan mo kupay. Oh gitu dulu na. Allahu a'lam. Ustaz, ketika irap keribat sobai na pelampak na to na irana bai na imam irana bai na to na isura irana subhanallah siran mantap kumarapat siran. Maksudnya nggak dibuka tahu. Terus suka kurang nggak dibuka tahu. Dah mau betul. Oh, Allahu a'lam. Apa dengan apa isi saya pun. Miaribat tasik kumbati anta. Anda tanu atau nak kailangan nakasujuda sa hawi kau tu ka ini pangsilan daun laybay ya. Atau natira nak kailangan anda ini ba kasujud sa sujuda sa hawi. Gira miya kaumang ka, igira miya kan lebat ka, igira miya dua ka. Talo. Igira miya kaumang ka, miya kaumang ako mga rukun, miya kaumang kasi ko mga wajibat. Anto na ibarat yan, miya ka tindeg ke sa kalima. Kalima ini, pagkasujud ka nun to. Miya kan lebat ka, kasi miya kan lebat ka na siko tahiyat ay kada pagganay. So tahiyat pagane na ugi na ni malpas ka ibarat yan nagipad ko mga wajib miyakatindig ka diritsu na umiyakatiwli na likod ka pipia na di ka dindesoy siya na sa ko pagane tahiyat umiyakatiwli pipia so likod ka amiyakabat ka bismillahirrahmanirrahim di ka dindesoy okay na yung tinag ka Allahu Akbar doon sa mga tahiyat na punto doon ka okay, no miya ngatilin pipi suli kudukan adikan bisri. Nah, pia anda saking mutadu miya ritanong napakasujud ka sa sujuda sahawi. Nah, antoni sujuda sahawi na miya dudu ka pia sokan dua napadang kompan. Antoni sujuda sahawi na kapaya sumujud ka si kudang apan ka pakasala. Dika ditahiyat miya pasadu tahiyat sujud ka sa dua ka sujud. Allahu Akbar sujud beti subhanallah ta'ala. Allahu Akbar Rabbil firni Allahu Akbar Subhana Rabbiyal A'la Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah. O di na isam na pun talian na
Maka salam ka dan tahiyat ka, salam ka. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Takbir ka man. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Nah salam ka mampuruman. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. So api andesan. Kalau leman tanur rumbu dan nasi kuda tanur muka pakasalam dan itu sujud dan sudah sahawi. Nah, daripada Pak Isu. Nah, berada Pak Isu. Dan Pak Isu ya. Dapat juga resiko artis Pak Isu. Jadi, naik pengatur nurul saya Ustaz Latif. Anda sekalian. Kenapa ayam mana auto? Saya betul. Ayam mana lagi mau takut minta lagi? Kenapa kayak naba tanu yang sambeng semua hadis? Oh, ayar ketanu na iki dari tanu so hadis. Kagian iman bapak tawadiran indari so hadis. Ada mga pagtawadiran indari so hadis. Lagi dia, susakatul fitar napali juga. Dama anu sa Quran. Ayamnya asimi aniku mga hadis. Natigir nadi kada manu sa Quran nadi karibatan to. Kami lagi sa Quran na gusto hadis so kipenderin tanong. So ayam apa yasuan nga kanalanditan di mamakinig sa mga wasiat kapkedun so hadis siguro. Oh siguro sampai na mga Quran bukmatian tanusan. Tayo ba saya tigin ang pamakumipantag walungan na jamaat. So Eid, so sampai yang Eidil Fitr ke pakairon ipantag din na si Sabto. Na apya ditandem yang sembayang sa sambayang na jamaat, sambayang na duhur. Oh, niya katiyo ko padan sa sambayang Eidil Fitr si ko sambayang na jamaat. Na ayabad na sambayang na sa masjid na sambayang na luhur. Inon tawbad na pagtawa niya kung masirap na sila mga sumeng sa'id na nasumang gusto imam nagpakaya pag-imaman niya sila na sumeng sila sa Jumu'ah pangusyatan niya sila ugay na di na lalim kulo laratan sa eratan na pagpakatiyo ko padan agyang kutwa sambayang Eid o sambayang jemaat. So amay nga sumeng tanwa ko nadurap sumeng anda o makakapamakukipang tago wallahu a'lam. Baik, Ustaz, anak leader, sokong sumber saya leader lagi sawan lain kenapa berjemaah di kurutuki itu tarawih. Kenapa? Mana ni masuk sama yang ubay? Atau naik pakasan sama yang ubay? Sawan lah. Nanti mas mapia, sisa kuarto, sisa sana. Sa kuarto. Nanti mas mapia, sa kuarto, siku kuarto. Wana kuarto. Sadun sa kasih secret usang mayong gubi na biti mas mapya. Nana pipa kair kanubuk managi ang kakapsungyo sa masjid kaya katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima Allahi masajidallah. Dini upagarna so mga oripnak na mga babay sa kapsungyo sa masjid gina ni katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. So asal ada fitnah abkulula. Ibarat na si kumang masjidan na kailangan na di ka kumatawan. So imam na tiginaw mga mamaw pag nakalumiyo liyo kanu dun di kanu sa tetanggoy sa liyo. Inong tao ba na nanay niya na pamilya niya. Na idin mang nasa mga babayos kani pag na lumiyo na kanu lumiyo. Saya mapin na bides so lalan abko kita dinan. Nakaisirap na nalin man ada ni kalitar sa tarawih sekul. Gimang buang udah nana kikimun namanya kata benar. Amang buang na nakamok na nanti na ite yang kecil dia silan. Nanti gimang buang berabi nakakimun. Mengatat gimang buang. Sekarang yang nak berabi nakamok kena. Cek. Benbian supitna. Ini sung tanah tu ini tanah puna punya tanah dia. Tapi jalan kawan siwa kalau. Oh, di uang mengatakan ni mati bermiat lagi ngekat ke wajah ini dasar itu. Itu mau sih betul. Ati nunggu dia kamu mencari ini tu. Apa kami? Ni kawan nama susurup pintas so. Ini buat syuting kelas tanah sima tetap cah kedukuan tak sujud dan darah. Dah. Pihak kamu saya lagi kepalangan mana. Ida tarawih ke syuting nas.
Pihak kamu besar. Allahu a'lam. Berjadi na kain, no? Jajan? Mabay? Nah, alhamdulillah, Syekh Saleh. Ada namanya kada udah di belakangnya. Anak. Terus, Oh, ay. so, berjadi na Mas Papi, ya? Na ibadat na doon ang kaya Syekh Tanong, so, certificate of appreciation. Berjadi na tanong yang kaya ditanong si Adopti, Princess, Rainisa, Sulaiman, Sulaiman. Naino ka panambag na buso mga pangaytayo. Inshallah, sa ko padauras. Sa ko padauras, kalitan mo pala kaya.